No twithana mbere ni ati katiba ya Kenya ikinyete miaka 15 hirwarene ndia kariba meru baba ingeni bakona ndi kwina gitumi kya kugarura yamwe ya manto yara yabakwira yabakiona yatiagirine ndi amwana bo akaribani bakukenera mawaya yara yedriti yake anakena katiba yara yo kyoto kyo muntu kinya kedira ibakona te kadirikare magita ko magita ete kudingatira ontobo Otiga katotete tiako Ondo function sira nyingi siaero involved. Siku involved siajakire thirikari cia matora. Tombira gututethia. Barabara ire nyingi twacokerwo kire thirikari cia matora itatutethia. Sibitari na ndi sibitari stand awa kinyire ciongwa ciita kwa level 5. Ira siaero involved kire thirikari cia matora. Sitatutethia mwanga na arua. Lakini Ruto kuja na rutha thaa ici. Rwa katiba na wengwa no miunete mwanga anogia bere mbonde kuna katiba na sheria. Utero thabati kweja nende kugwirwa gwakwa ikwethera ngugi ita affected arito ba skuru ando bonde ba ngugine aete ando ba werutha bara elected MPs MCAs bara bonde ba thuri na ministers bo aete rutha beto sereke indo bira botuia kitija kia senator gitio tutethia kitija kia nominated MCAs nominated MPs they are not helping us in any way. Ukona mbecha yu bagutumira bakire wa at least icio ciethera ikigita maendeleo ge constituencies cietu counties cietu na kinya cha mbeca yu ciarito ikora cia capitation hiyo pesa wanapewa inaweza cover. In terms of implementation, katiba ni implement almost 70%. That percent ni kwenda dosari kidogo. Muno tokia kuloelia the working relationship between the county government na national government. Awiko kwa kuna challenge kidogo. Muno functions ila share involved. Ndendo pick health ere example. Feeling yekwa ira nene ndenio that health kinyaru areta badi kwa involved. Reason ni moya the essential services ila share kwa retained idirkarira nene. Ke county government itena capacity nuntu health consumer service. It is a profit-making service. Mantuza water is fully devolved function. Lakini money kana function area, money tego follow the function. Becha ira nyingi still inititigi nara national government. Na mantuza egi planning intobi binge housing na intoza bi bateri kwedro fure bigia execute wa county government. Lakini becha 85% cha tigero nara kire national government, then 15% na county. It should be neither katiba ni uga 15% either the minimum ire kwa county kwa functioning nyingi cha tigero thirikari anene na itego tethia itego support devolution gukungwirwa kwa katiba nteko meane mbie gukungwirwa nontu mbonete antu baturite taka gutewe adibagwata na tukionaga ona twa thura tongoria bariruta wira na inya bate gutumira katiba okatwira wa katiba kuronde kora kintu etera tuone kiruta wira ogu yeje rutete rutaga rari no rietwe twiuja katiba itu ewo gwina katiba lakini twetera tuona mubango ria ba mirura nikende rute wira gutiwira endeleaga oro wa katiba ino na yetukwateka itukiti ni tukirwe ne gatwika ni mbega lakini etithingatikaga nuntu bwa hongo kuingia Bonajaka, it's important. Ekari looked counties review ekathithwa bona nkiwa nge support sana inyago tuika Meru county kwa 2 counties nondoresi ya 2 counties tukuona more resources into binge nkoroki bikomba kweja ndene ya county eu na bigatethia ntu baba inge nkoroki at the same time kire manto ya go change katiba komba kwethira kwina nya leadership ya mtu gwito prime minister na leader of opposition kana mutongeria wa upinzani comfortable na some sections cha katiba ina room ya amendment lakini ebati kwethira eri people's initiative the executive initiative ne people's initiative so ikiatumio gotaka kona punguza mzigo ni egwere na BBI ni egwere ni untu chionde itare people centered initiative no mnekena Ruto 85% in matters kuthiatira katiba yetu ya Kenya no